Nou blame yon sou nan pe yala. Chak ine de touye yo. Waj papa, e pou ne yon kretis, si ne yon kretis papa isi ya. Le de mi fe manda, li de bay mati la manda. Yo ta fote yon 204 nan tek. Yo la jem kase pe ya. Pou ne yon fe manda yo bay mati, na bare yo. Na pou fe tet yo a fil kap, de pou mou yon kane tet yo bien oz. Pou yon kane tet yo, bien kane tet yo a pou 200 fil kap de tet. De mene ak 200 person la prekonse a 0 wako. E pou yon korija iti. Se fil kap de yo bagye kom espoir. Yo fi krasé pe yon. Si mwen bat ap bar yo, foute yo 200 fil kap dan mi tel tet. Ouvre tet yo a fil kap. Yo tap kre l'peuple la. Yo bat ap jam dirije pe yon mal bouda. Ok, yon krasé pou feye pe yon pou mèm ki son mèm pou peuple. Bar yo touye yo pou le yo. Avec sa bon pays. Pas quitter nek bon dirige pays ya. Parce que bon Dieu va créer nek bon pour des présidents pour des ministres. Qui ça nek bon qu'on a fait président? Qui ça qu'on a fait ministre? Qui ça au ministre qu'on a fait